PCTV, lawan Rashapi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramangi, hakir dob ying jongpi. Kapor kaladay, yaki pait nong syang senong kejela, baki niajit yaki nong mikmat, syaka yeng dorbar tawaan kejela. Kani kadai kapor, hagaba ki samla, ki long kemi, ki long kpa, ki don ya kabor, bat kebenta kapa krau, ban yarai, bat ya jit, ya ki ba kumkino kita ki nong mikmat, bakin pa, syaka yeng dorbar tawaan, bakin ya sai na kebenta kalawai jongki. Kumta, hagani ke program ni wan rak syapi, ya ke jingya keren bat ki kertong, ki ban ya aireng, haga election MLA, kaban salong haga arpunyu tarik urempang, arajar arpulai. Markmat bat ki kertong. Ngadan hang ni menta bat way ukertong. Uban sa aireng hagani election MLA arjar arpulai. Bat utau kertong ude bla I bah haga san perthai. Bat ulat longru kumu MLA hadu arp san snem. Bat menta kentiru undang yakun biang hi. Bat utau dei unong yalam jong BJP uban sa aireng na pentor umkra constituency uba AL hek. Haga beneng kong ngai kublai pi ba. Ya ka jing dap arp san snem jong pi, ha ka jing syakri jong pi kumu MLA. Bat ngai ku bleiru ba pila pelai, ya ka por ba koridor jong pi. Hakum ka ni ka por bun kam election ru, ba pinwan ha ka ni studio jongi, ban ya keren, namta ki mat ki biadai bat upai ba. Shua bangan ya ka jing kli syakman, ngakwa ban kli shua na pi mo, ka ki kita ki daw ki ba penlong pi ban rong sya ka jali jong ka san perthai arpo sans nem mensua. Kublai Shibon ya ka batisi, pada barok ke members jong ka team sejong ka batisi ke bakot inga sya ka ni ka studio. Tinga sotunat ya ke jingkeli ke jong pi ba pi ong ka kumno nga poi sya ka politik sya ka arpo sans nem mensua. Aga jing sisya nga ngamdan identity, ngamdan background, ngamdan manu-manuru na kayeng sing menjongi ke badon haga politics. Henry na haga por bangan ang long kum o State General Secretary jongga FKGGP, the Federations of Khasi Jaintia and Garo People. Haga taga por ka FKGP kalashna ya ka political wing. Ka political wing ka bangikot ka YDF, the Youth Democratic Front. Haga ni ka YDF lal bo biang nga kum secretary ban pet ya ka YDF. Te hangta hi kila shu push nga dengan kuah ibnile election kata por ke jong ba sounder strong kaji bolong u president ke FKGP kata por tio nga MP pila biang pha pi le no da pantorom kra tenga ngam don ngam kuah ibnile election tila long ba shu khriget nga ska election la shu poi ska politics but ngalai le election naga YDF kata por agap por ngile EP kapisar ngamdan identity, ngamdan kai ru ngamdan ngilong ibaduna da baro kiliang te da jingile election pre ngi ya jing e jong gibrio ya ga baga claim job henry ga so bala job number ba ga jingyo ga boat along very sound victory is leading to the sound victory te kata ga di ba pelong nga ban poi sya ga politics hadin nang ta de ba ngalai le election mengalai remno hadin ta ngalai rai mengenai media election show dan su traino na mata jono la dengan ngap traino lam tai kam na jong ibarit baria krang bangala ban beteng ya ka jing im na jong te dari nang ta ba ngam tre asu ban poi su politik sing las dang ban sing no dai sing kam sing ijam ka sing na jong kam ijam na jong ibarit habang la sestang mesna ya ketika servicing automated unit ang tai hapo dem senyong harta por balas dang la sim da loan na po MIDC kita loan ibarit mesin IDC benglala men peniang ya katu ka servicing unit hadin pada kumba sistem la bandalize semua la thang hi da manu ya ketika karkhana jongi katu ka servicing unit te kata ka por te mestep meru wan pet yo bagada ding gadang klang yang me khol wat slai kumba ni gading klang meru ka wegasni masaklang ti hadin nang ta bade kata jing mud domdan jing mud so inga poi ke politics tinggal asu join no ha ka poi ke congress kata ka por iba
Humphrey Singkon ibadi Presiden jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ila khot inga banyadon bertalang haga Congress tinggal arung sya Congress tinggal tre ka tu kat nepor haga Congress ta mdei te jing thu banyala election mdei shu banyala election ru ngong ti te don dekat tu ni ginong elam pade jong Congress ki omon mdei ban sya i ba elek mandon haga Congress te de nang tak la kan long shu member jong ka Congress tak lah sedang sedang nak lagi jong hikam kijam bagi kumta teter hari nang ta kedon katu kat ni kiri rong ba non tribal but tribal kibon senga ki on toy le no kena ke BJP ngonga em nga election tengam tre election yong em pia be le hi na ke BJP punya election ngin ya rap mangi ya pi ngonga em kata jing rap mapi nga oh tambah ngamdon pisang ngamdon fun ngamdon nganu mele election shu ngala masu tre bet naga bata ke kam party yung nginyalum lang at mangila man penyang nyapi nang kamata ni election dah ngong penyalum ado kan do penla mo penyalum ti giba pri gialum katu kat ni bagila su penboring penyele nang BJP bat ngasuele ngamtip bangile election ru bar ngala su job ya election how 1998 kena ispa ngai pupra haga parti BJP tenang tu ngaya chikman banglala ban poi ban pendep agini absent league snem melong MLA jong Pentorum Kra constituency bad ga juya Shakri hi nadu bastang jong ka sengi jong ka jingile election nadu ka jing job election bad hadu ni gisngi nang yai beteng ben Shakri da ka banta ki kam jong ki paiba kamdam man ai ki jing Shakri na ka ki beduk ki ba sitom nam ta ki tu ki skup siliang ki sam siliang ki badan hapo constituency ki jungi optang constituency ba ki be du ki jaka apagi don kam kadu ke jingerap ngi kloy ban kenere lagi jong kiti banyerap iki Sansien phila job ya election Sausien phia khun nag BJP pi job nag BJP batang sisien pi job nag Congress hato hagaji ya khun fi ya ka election pisnga wak ka khamsuk bani khun nag BJP ne ka khamsuk bani khun nag Congress ne ka election hi kadi ka election pendile nak kono political party ru ka jingi khun gandon bai di ngalai le nadu khnai bufra o arfulai o arfu arajar fra nanta ngalai le naga sing BJP bangla job tinggal lap bau arajar khatlai kajing ikun manga naga sing Congress hakta kapor tigi paiba ki pediang hi hindri kajing yo bor kalong gumju be kamna fair rum Tiada hau arajar khatfra pada bengaile naga sing BJP biang tanghiti snem ngalap ba kelabon bahaga ni ka anti Christian ki persya bahaya ke BJP wan laga taru bala bon ba kela persya bahaya ke BJP Henry baipa pada udang jit udang id inga ban job yang ya ke election bangla job yang naga sing BJP ta ke jingile election hi laga we election si we election ke jingile kan kaju hi ke jingile election ka jing yakun ga ju hi jing kun ya election baro hato ka jing mi u persa kur jong fi ba Rocky Hack hakane ka kanti ka bamenta baniale persya fi kan khaten em ya ka bot jong fi pi ka election hi ka election ke shulo no gubni lang la ele la bon bha ki ba ki candidates ki bala contest persya enga Klien yo dadu gapor yung ba OL ng turu agapor bi bat ga MPCC President Meghalaya Pradesh Congress Committee bolong ru MP Raja Sabha kata gapor mairu laile persya nga hu arajar fra hu arajar khalai iba piti sokmi ila tre do sausnam prabna ha Pentorum Kra constituency penyele persya nga Timenta lawan sebab pencingain menjelek persya yang kumu MDC jong kamokar Pentorum Kra constituency mentala mi so Rocky Hack ubade persakur mauru bawan menjelek persya yang tegipun bagi-bagi degi kandidat mentala leng la don so bla don ringut ki kandidat ki menjelek na Pentorum Kra constituency election hi ke election menjelek baik ban ngangit bagi paiba kedang don ngejing syania bagi jing it ya ga bangala menjob biang haga di election ke banuan ru haki election ki bela debba piyok jingkersan mana ki brio mah ki bomdai ki trajala ki bomdai ki rilum handai hakani kenti pementang yu iba ki labun ki national party ki bawan sepo Pentorum Kra kum ka kongres ka don lupa nang ta kami ke NPP nang ta kami ke TMC hatu
kajing mi jong kini ki National Party kan pharian em ya ka bot jong ki nong the bot ki bomdai ki trash nong ki try jalang nong ki bomdai ki rilum Pi henado ki por memensuaru kini ki National Party la don lupa. Dari pipet ya ka CPM. Lain-lain percaya inga. Ka Kongres lain nado bestang hadu mentaru ka Kongres candidate don bet napa pentorom krak konstituensi. Kibi-kibi ki parti ke bade ki National Party ba PMP ki parti ke bade na ki parti benabar. Labon ki parti ke bai lain-lain percaya inga apa pentorom krak konstituensi. Pentorom krak konstituensi bat Megalia hi borok wei. Kidang jiet bet ya candidate. Kamde is not a party based politics. It is the individual and the candidate based politics. hakini ki khandiat sngi ba ngi ba kidon ki jing sha pen pra jong ki ying mani ha ki we par ki jala ma kuma Chhattisgarh nang ta dang sian ngi ba ka Assam ka survey ya ka jing don jong ki ying mani lane ka jing don jong ki Kristan mo hato ka jing le jong ka sarkar ba sansar BJP hagi we par ki jala re kan penting ne ami ki nong thabot jong ni jala bakin jet ya ka BJP Pi ya gede gila don ado gitu ki por mensuahim ni badang don batumai bentah la tapi ong isu ong no mo pi hapo Chhattisgarh mentah hapo Chhattisgarh ku bang ngitip gede ke sencar ka parti Kongres kinomla benong paga seng Kongres kulong go persya ya ki Kristan ne de ki seng Kongres ki balai benle men penjuler ya ki yang mani la ne ya ki jaka mani blai hangno ru kinomla benong ta hapo ka jingja hapo Assam ka batang sumi mana kene katu ka circular ka ba ai SP jo ka kamrup Buang bagi update ban survey ban jurip berkat no gidon ki Kristan hapo Assam. Yang kata ada pensai da Honorable Chief Minister jong ka Assam yang menta beswa lo da ong baya kat ka polisi hi kinamla ban le tang da district level na ne da ka liang jong SP level. Kadu ka polisi ka di ban one bait na government. Ka government hi ka di ban ai ya ka polisi ban pentrai bi kadu ka notification kaliban wan government umnomla uno individual boleh kata nak tahu lo ula ignore ya katu ka circular ka bami na tu SP ula deny ya katu ka circular bami na SP ong bamla hiru banlong kene la don kanu ka notification la don kanu ka order kaliban wan bait na ka liang jong ka government la da maki ki ko ban notify ru kaliban net ka order kaliban net na ka government tiga bayi pada kerja hakiwi ki jakar kan ong ipi hagno ba amdon kita ki ba shit niam ki ba shit jait benrio habaro jong ka persei pen lap be kata te we are ba no ru ba pen polluting ba pen snew ya ka jinglong jingman jong ka imlang ka salang udon lut hagi jait benrio baro udon lut haga niam baro udon lut haga persei baro kum kita ki benrio don bait umla benong ba kita ki arngut langut ki spongut ki group ki balik ai kata kam an kena lut baro balade ki balik da katakan community dan balik da katakan society kumsi ong no agini ki singi mengiu iru ya ki jingja ki bajah bat asor shalong don katu kat ni ki basyo ya ki non tribal ki bon de baro mengi ki khasil ni ki tribal ki balik ai kata kam don em katu kat ni ki basim kabu don em katu kat ni ki balik ki ni ki kam ki pen sosi ya ki wepat kani ka juja habaro ka state juja borok ke perthai julong hi kini na kapor se kapor tingin mula man keno long manong bat bagata ka jai berdiu kale lene kata ka jai niam kale basit niam udan bait basit membasit di balong ba dan hak dong la jong ka jing trikam ka jongki la jong ka jing le kam ka jongki hau briu borok don lut boper kilami ki jing keno hakini ki sngi ba phi kran persya ne fi kan tho ek sarkar bat kita ki jing keno ki ong ba ki jing persya ki jing kan tho jong phi dai ki de tang hadin ba fila saweng no kan naka thup jong ki menteri sarkar lani naka suki minister hatu hakapor ba filang don haka sarkar haka cabinet phi jukran persya nem sarkar phi jukan tho nem phi jupen in em ba ki jing le jong ka cabinet ani jing le jong sarkar kalong bom dai ne kade sisa kumta tang hadin ba fila saweng kum minister ne aku akan pensai fi halor katu ke jingkli ke bapibu fi mentan kam dei ya gabang keren persya hadin bangala sya drop tapi kan mau ba hagapor bangalong health minister hagapor ba kiwan ban inaugurate ya ga PHC ya ga CHC jong ka mau kering jadi health minister
Kata ke program jong inauguration, kadai ke program jong government bagadairu jong health department. Hagaba lakot yau chief minister kumu chief guest, lakot yau deputy chief minister kumu guest of honor. Nang ta ladon lang merangkat manga kumu health minister hang tu, ladon rangkat local MLA hang tu ba pania SM. Belapa organize ya kan ya program da ka health department. Anda kilapoi hang tu nama kilabo ya por listing. Anda kilapoi hang tu kilapoi shua ka por benpet ya jingbit jingbia ka jingkre daga health department ka biang nem. Ngayu i penban balabon daga banar bat daga flag jongka NCP. Tengah jongka NPP jongka NPP. Dan kilapoi hang tu ngayu i baga la adon daga long political program benman jongka NPP party. Tengah ngong ya ba peniat ngong itu pun ibu ini kelamah ni ke jong government menjadi ban weng no tega bandar tu kila weng bar khoi la weng lut te hadin nanta ka por bu lai steng honorable chief minister jongi Konrad Sangma upoi sau steng tengam le bu bon kam chief minister bon kam gitu te lawan mau ngilas dang no ya ke program onda ngilas dang ya ke program la ai ka welcome speech la le ka felicitation program nanta la ai ka jingkren aku tak detail lang ta hadir nang ta swaban kred manga kawan kawe ke jirwai hapor bagi wara ek ta ke jirwai nado wasdang juga jirwai hado bakut ke jirwai hagalama juga NPP ke program gede jongka health department ke program gede juga government kumno la benne ya kata banwara hapo ke government program ba tem ya ke jirwai an pelong ya ke program daga lama daga banar ba daga jirwai jongga NPP tengang hapong ngade health minister ke responsibility ke de jonga ke jingit clear de jonga tega ong chicken tien ge yong the program is very successful but is got defeated because of the song akan kita gantian manusia muda nangkan daga kasih tu bapi numsu tu tinggal ong daga tin pareng ini mang tu baru kipai ba dikasih sudah tambah ong kata the program is very successful but got defeated because of the song kata kapor barsan ong kumta te la skudit nanta de ba peniat ong ta sorry ba ngala bakla hi mangam de tai la kumpeng krea ini kejerai bang apim de ban pengkala politics ya ke program jong ka sarkar ke te kata gawe ka ba ar ba de pin kadmau nang long health minister hi hapo cabinet ekran ha cabinet ikataru warra ya gawe ka project ka ba hangte hapo plus bajar hangte po MTC building ka jaka jongga total government land hang to ka dontang gomba sanpo 1000 square feet sanpo 1000 square feet lada gilet katkum ka building bylaws for the construction of the building bylaws kadon ke jingot da siga left siga diang siga front siga back kadon ke jingot to maximum mila ban construct the entire property maybe 1 acre kamut sa 1000 square feet de 1000 square feet mana construct igata te kata ke project la ai ka PowerPoint presentations beautiful project kadon ke cultural hall convention center kadon ki mall po bansna nang ta kadon ke parking ni kata ibar khoi that's fantastic great te kibora pode ya ka estimated cost ka badai hado arspa 100 crore arspa 100 crore ong in 1 acre of land man construct apa jakai betang apa shi akar dari 1000 square feet ru pin pulut siano ya kata ka arspa 100 crore tinggal ong kain apa cabinet meeting ong this is a beautiful project this is an asset to our state but why not find out the land somewhere in the New Shillong where we have a government land about 20-25 acres if we are constructing this project there it will be as an asset to the state of Meghalaya but 240 crores where you can spend in this 1 acres of land tinggal objek mengai kata hak kata por pode te ba support di kong di ba tu song dia support dia this is a nice project will construct here only te ngonga where what is the kai ke jumut ke jungi ban construct aspas of crore ini je kai berit ngamdei bang objek ya government dan yang kai criticize the government tang hadu bang hadu the drop no ku minister por bang long minister ngakren be ya kai bang UI ya kai baja ngakren be kata ngam jukren se landed hadin bala mamlong minister su ngakren be kumcu ku maju kren
compare ke jingkran juga kalau gajuk baik tinggal squad tebat ongi pi ke dikata mendatang balasya drop minister ngekran dikata wat ke par bagadona cabinet tu ngang kren bet ya ke ke badai dak benta ke jingmento jong pajba dan benta ke jingmento jong ke state Meghalaya dak benta ke imlang salang jong ka kejat bin rigo jongi baro Dangsen ka jingwan jong menteri kena sarkar Pedang ulakan tho baga sarkar jela kamsem lanya buram ya ka sarkar Pedang ka ba ai gi skim bat kamsem la bu iru tangya kerteng juga skim lani ban ong ba la ai da ka sarkar Pedang hindrai haka haudak sa jingkan mau yaki projek bupentrai la sumi witang kerteng jongki menteri sarkar menteri rangba hato filap ba kane ka jia sya kumne pi ya kani lele te kila long ngomong su tang jingal lam bakala it has cheated to the people of Meghalaya kila thok ya ki brio ki nong snong yung state Meghalaya ka jongi da kane ka sang NPP and batai pi gumno ka Chief Minister Development Scheme. It is a government scheme. Kaya scheme jong upaj ba, kapisa jong upaj ba. Kumno pilaban ai ya kaya scheme jong upaj ba, haki candidates jong ka NPP. Pilaban le kata, kalalong daylight robbery. Ban scheme yung sa upaj ba, baban ai candidate jong ka political party is a crime. Kelari ke crime. Orang lah melek amta. Bentang bagi sam ambulan sa konsumsi jonga aga kerteng jonga CM development scheme is a ailing ba jong candidate aspirant candidate dari candidate jonga NPP party. Ai kemudian football party pipet hapo nong tumai konsumsi agi tu kali thenyut ke trok thenyut aga kerteng jongki NPP candidate. Jula melek amta ka fokus arasan hajar ki ai. Ketu kepsa diga loan. That's a loan money bashim. Nampak ke World Bank. The focus scheme. Ke bagi pai ba hoi kim nokam syu tu bayu kim nokam mensri loan dan mangikum kinong Meghalaya ngin hapsiu ke tu loan ke bashim yang mangi ai ke teng jong fokus. It's all loan money. Kamde ke bisa ka bawan ke grant lani ke kadang-kadang ke fund ke bawan nong noru. Kadi ke bisa ada loan. Pila keren persya baya ka NPP ka perlok jong pi hakani sarkar MDA handai ka ke bangi kwa bantip mta na fi kalong hadin ka election mo lada jia badan kam mania thau da kata sarkar klek khawlang ka BJP ka kloin em mania trailang biang bat ka BJP sesin pan Ke central scheme kadi ke central scheme implementation ke lek ke state government piang de di bendon kata ke combination ke central kam la mon nang te ban pedrei ke kam compare lah dagi bu gerteng jong ki brio jong ke state Meghalaya ru tang bagas gerteng jong ke scheme kabal ai na ke central numla ban penja lanu ru kat tuga nomenclature ba mo kat tuga terai la na kata scheme ke bangla bu la daga dei ke bu cibo no for example JJM Jal Jeevan Mission nam ta temla re man ong bagani ke scheme ke dei jong ka PHE Meghalaya pihak bu JJM katu skim ke bobo nang tai jong ka PA sama stadium katu kawan napo ka TRI tribal kawan napo ka tribal affairs ministry dari ban ong emang tu is funded by the tribal affairs ministry kumtar teter ke di bandar ngi gerteng tema ong man inaugurated by honorable chief minister in presence of the guest of honor the deputy chief minister in presence of a local MLA kita biang baik tang ba ya gerteng hi jong scheme jong project pinumla ban pendu lanu ru namar ka originality jong no project kedai lingba ke gerteng jong scheme pila keren persya ba ya ke NPP ke perlok jong ke BJP hi hakani ke sarkar MDA nang ni syakmat ada kenuan ke sarkar bathamai hadin ke election ngamodong lada jia badan kam menwan biang da ke sarkar klek khawlang hato ke BJP kadang trek ne em meni trelang ber ke NPP kom pinakli yang ahi badengahi tingam trek temanta mare ke BJP party ki penyat bro napo Delhi sehingga Delhi kan seorang nasyai menteri bu A menteri bu B menteri bu C ringin peni ngiru nak daw jungi balingin tribu A balingin tribu B balingin tribu C
ngirugin peri laga jong ngadau mungkin terlibat kanu ke political party ka bawara ya ka sensar ka bakhot ka basuba daga bata ka roi ka par nam ta ka development jong upai ba omne kata ka sarkar ka bawara ban bamdo bait iladi ta ki kam baro bersem bait hak keteng jong political party ban baro bersna baro ki project bersna fund bait daga bata ka party baro ki project pen ongi pi meno watang thok tim ru hapo state jungi mentala la take over dah kini degi high level bitip di mano la take over degi high level ba mentai kini ki badai napo kini ki baset tim sirta nado kapor bangi parkha nanti hapo polo ba im jakpo na ketiga kam ya kani ru la kini no bad mithu shu bala ai bat peniat dak kita ki badai sepo sei sei selat kor ni ki badai jaka pasadu segaro ro batala don ba nong set khnam Nomor ba kila aku akan kontrol hi dah high level. Ngiji ba akiwe pat ke jelam ba ka BJP ka jupan bana lupa ki kertong menteri rang ba jongka buat you prime minister kala jupan bana lupa siwabun lek election. Hatu hakani ka jelaru mano tarayu utau kertong menteri rang ba jong BJP mo bat kat nungut ki MLA ke BJP kadon kam banjob kenam kan yo yalami ya ke sarkar. Aduk mentahi ki Tuan Syuang no AP indirectly kilat bo enga kum u convener chairman jongka Meghalaya State Election Management Committee. Katahi ke indicate ibu wei buta badai leader jongka Election Management Committee. Ini ada kuat AP ruban ong ifang kata ngangam dak kuat tan manlong chief minister. Tambala don kam manlong chief minister ya kuat manlong chief minister hita wei padai benta ngamdei baga dak kuat manlong chief minister dak benta pan ai ging sekri ke babha pan ai ging sekri ke bakhut pan bakum uno chief minister uban tre daga banta ke jing don kam yo pai ba kam tam lele hum gani ke juk ke banta nge UI baga yo kam yo jam ki kon samna ke jungi la isen ai bang la iru baga ka jingjon kala up lupa igi kon samna ke jungi lagi kon samna ke jungi ke dem yo ya ga kadu kam ke jam kamang maki kala ban tre bang ta kena wara ke jingjon yang di state Meghalaya ke jongi. Jadi nak tahu balai bang kuat benang chief minister ngela ben warra si bon ke jingkerku si bon ke jing mentoi kham tam le dak banta ki samla puli ke jongi ki kenthe ba serang ki samla jongi ki bam puleru lagi jong ke jing start ke bau blai lu ai ki kena bala ben penyo ya ke jakpo dan ke kam ke jam dak banta ki samla ke lawe jongi samla ke jongi. Pat ke BJP lada ke yo tang hinyo prak ndai bat siposit kan lead ya government hampo Meghalaya but kini kiwi borok political party ke nong UP borok hapet yang center namar bangi po Meghalaya jungi ngimdon resources RUM baningko kabar no revenue kabar ngila baniang halagi jongi kejat la jong mentala dangi ong nado katulop sarkar nado katulop no hikai nado ke development baro ke development nado ke pension Nadu baru kau kita nak apa state Meghalaya ke jungi, ia bayi bisa nak ke sarkar pedeng mentah kadai ke BJP, pada ke BJP hadu next 20 years tu ke BJP ke dang sensar baik, hangte apa ke India jungi baru kau ya ke mangi kum ki state government dan ki nong juga Meghalaya ni hable hi ban pan ki bisa nangte napo ka sarkar pedeng ke ba dai ka BJP te gaong bangai khot gini wer ki pai ba ka jungi ke jaka pin buat indirectly bagi lei ben perikal Allah syai hapnya so be BJP boleh pin buat be ke BJP buat direct be ke BJP pinyo sibun ki jinggerku pinyo sibun ki jingmentoi bagan logru ka double engine government nak banta ka development jong state Meghalaya ka jungi ngatarai kelabiang ba bingin penkut no ikini kijing keren jongi bat ngangej ba kijing keren kinlong ki ba ajing mentoi ki pai ba ki basngap dia kan di kubor sasin pat ngai kublai sibun e fi ba pla plai ka por ja fi ban ya keren bat ngi kublai sibun